Dobro utro, dečinja. Super smeška, broj 8, april 2020. Rubrika Sonuvalki, naslov Što ima vo mesec april. Stihovi i tekst Eli Makazlijeva. Ilustracije Igor Jovčevski. April. April ni počnuva so april ili. Vistine ili laga se koji nešto ke kaže. Na 1. april može i šega da ima, pa dori drugar da izlaže. Decata se oblekuvaat vo maski razni. Maskembal ova godine i doma se pravi. Oblekata im je od omilenite junaci i super smeška maska na lice si stavi. April je mesec na proletno cutenje. Mesec na toplo sončevo budenje. Vrstrevata ima cvetovi navezeni, za pravenje venčinja vo site dezeni. Livadite se obojeni so prekrasni šari, žabite zakrekava proletnite bari. Crešata je polna so cutovi beli, na nivno mesto ke se roda creši zreli. Pupki od cvekinja otvoreni se sega, za pčelkite stanici od izmoren let. Miris opojen na sekade se širi, vo dvorovite ima cvet do cvet. Golemi od praznik Velikdene tuka, so velikdensko jajce se krši, se čuka. Testa za kolači milibrodi se mesat, ako koškite činiš, mnogu jajca nesat. Vo april ima zelenčuci proletni rani, od gradinata so mnogo ljubav sobrani. Marula, lupčinja i kromičinja zeleni, a vrzniv jajca vareni, na delovi podeleni. Za da znaješ poveke. Vo april sonce to potoplo greje, a denote se pogolem. Vo april ima mnogo datumi za odbeležuvanje. Na 1. april je denot na šegata. Na 2. april je svetski den na knjigata za deca. Na 7. april je denot na zdravjeto. Na 19. april je Velikden, a na 22. april je denot na planetata Zemlja. Vo april rascutuvaat site ovošni drvja. Nekoj drvje, kako što je bademot, na primer, prv cuti. Na mesto to na cutovite se rađa plot. Zadaća broj 1. Raskaži što znaješ za mesec od april. Zadaća broj 2. Zaokruži go cutot na slikata so crvena bojička, a plodot so sina. Raskaži što je plot, a što je cut i kako od cut nastanuva plot.